Sa sabar. Iya yan. Ba, masa sa bibi, tsaka kin bibi ni Ria. Todus niyan yan. Tak gelem remon suruh sasa. Tsang ko lang nga bala. Tsero guburabi ni. Sa, wala sa toro. Tidak ada boleh yan. Lakadung terlanjur. Kaki jadi ma. Hari yan dara kana kati maabit agabong. Iya yan. Agabung ada remah. Cengkolan di bin. Pagkalaw sa waga ke. Pakilan di bini pagkuna gabong. Duke di kita tahu ketang bini. Sering pengis tak kepra. Makiyo bubi ni ngaje. Mon ko pan buang ke cora. Ilang ko pintar kana kalawon sa. Iyalah. Aduh, jadi batang mantro dia. Ada tertolong sekali. Jadi sabun dah dah. Semua ada tertolong sekali. Bah, di mana je? Lang sasa ba? Ya, ada nak dulu. Udah apa pak? Masa sasa TV pinjam pak. Bisa datang bini pak. Kayak dia kita tahu. Kita edung. Paling beduk di kis jaga. Tuh, tak berjalan kaki je. Tidak remah boleh pak. Nasi sudah menjadi bubur. Penghitan dia anak besar apa le? Pesa-pesa di remah kaki pak. Sering kok agak kita oleh Domingo lah besa. Kering tuh hodus kering orang pak. Ya tapi ngebumi ni ngaji ya cong. Ang ngomong sape. Lalo besawi. Kanari iya pak. Sering kok lang bola tak kelam sabi niya. Keng bi kakek paksa. Mesti tila di remah. Engkau lah kadunges to. Tuh esto apra cong. Sering akapin kita oleh Domingo. Lunguca esto. Pak dia. Iya tina lah pak. Kau kilap buah. Duh pak iya bining kacor. Malah ko tedung lolo. Ang tedung nga rin mate. Jangan payah ko. Majang kini kita jaga. Mungkin tetang ketering pas todos. Oh, aduh, tapu lapar ya. Nana saya budi-budi, paling ngangen. Nyaman nunggu mana keluarga. Aduh, musang je. Juga tedung lah sama batu cor. Tuh, itu berat. Cuma mata dan anak sekali dia aja. Tahu ya. Cek sepen. Baru mah dia aja. Mata nggak ada lain soal. Ada akbar penjara bibi ini. Sering binin pengisar. Cak, tangan dedak dan laki. Abo, kita tahu matanya kengko lagi.
Budi ini udah salah menjelak. Coba guna tanya. Aro bol, pun tak berjaja bol. Enggak malam fair bol. Payangku. Mawas tebak ke bini nggak lo, main nggak malam per. Apa? Apa mak sandar sa? Pula kayak ngacaruk ke. Bur. Mosang ngenenget. Kau boleh segera mempegang. Apa cak? Tang mentero kang. Mata ada tuan tun sekali. Kalau amun berbeza aja lah dia. Taling kaki bilang sa kaburo aman to cak. Maksudnya ida remah. Cak tahu dia iya. Tang mentero itu biasa lain kang. Itu ida remah cak. Selajakan betul mengakan melaksara. Biasa aja mo naman to binakan ang ujo. Imun tadaro to dyan ngakan bite dong. Ito aman to binakan ang ujo. Aman to binakan na sa umur 70. Satos. Insya Allah mo nakabin ada rabuna. Ada satu na. Langsung kepatian. Dia mereka. Ito apa to? Los da. Ito siya kabin bilan na wala pa sa. Do iya le jong. Tak sibuk. Enggak, tak sibuk. Mau jual rokok. Nama, tarik murah ya. Lara apa tak kau kira begini? Duh, siapa saya kira kok? Tangan tuh beta kok. Apa boleh tang bini? Aduh, caca sama kecak kecong, jong. Kamu caya mamu ngagun bini, re? Kecil. Kemantan anyar, Pak. Sibuk, Jak. Enggak wah. Ara apa ya? Maju apa na rongko? Kepurel. Lah cok tinggal di kaki kaki sawah dia. Kaki nyaran nyaran. Enggak wah. Kalala jalan na. Adia. Wala kan takok kebinin ya. Ada cerita nak berita kok kebinin jong. Apa? Tiba dia laki ya ke? Boleh? Kemarin lagi lo. Selain kau guna pak. Apa? Boleh. Boleh kasih lah jong. Abu, ya manong ko man mulai todus tong. Inilah kasih tinggal di kaki. Hari yang kok mencapai mulai. Agak celokin bisa wah. Mare mo tahu boleh payah. Japa boy le. Kalla mulai lah. Budi jauh boleh. Kok mulai kada dia? Mulai kada aku bilang. Tak mang lo. Makin kok takok kebinin. Iya, makin kok iya. Iya. Toman riang. Diri yang mulia. Nah. Abu jauh bro. Aduh payah lah.